Itulah itu ribuan kategori itu tenaga kita minta pernah kumpul pernah kulit najas ribuan kategori na itu terjaga kami itu dedication dari pemotor oleh ribuan kata kita yang pernah kumpul itu loh teman. The name of the Father, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Lord, I come to you. The name of your Son, thank you so much for this youth. Lord, today you have given us this beautiful day. Together here to dedicate the missing MSB Enterprise. Laga Tukan, itu laga Dorbaza, Azi, Moy Reverend and Kumba, Bikal General Difu Diocese, Pita Putra, Pavitra Atma laga namte, open place. Kimanjon ayo pare, Pitorda ayo pare. As Isor Pradya Bosku hoy, Isor Pradya gift hoy, tayo mate ami dedicate kuri, itu use kora tante asibar bhagwan nibite, ami dedication kami itu machine, especially MS Enterprise, itu laga nutun machine laga se, aro room ase, staff laga se, ami dedicate kuri na. Use itu agak perhana agak Psalm 127 unless the Lord builds a house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchmen stay awake in vain. Judi iso prak oto na panay, pura manug na iman gusto ko rin na judi iso pra sohor city to guard na kore. Sentry kuraman, watchman kuraman, lakiman ka kuraman, itu jadi iso blessing dia, itu bisa disebut. Manu tu humai taki iso blessing dia taki. Itu kan iso laga blessing nimite, kampura manu laga safety nimite, charge laga mondoli laga love nimite, iso laga mahima nimite, itu laga machine, itu laga tukang, ami dedicate kurile prana kurile jaya se. Dedication prayer pura pisete he ami itu laga tiado ay kena ami dedicate kuri tu staff ki mana se aro mana bagus sih ekiwate ate khara korele bhal ami itu misi ami Father Kumba Pita Putra Pavitra laga damte dedicate kuri Father Tale baja. Father, the Son, and the Spirit. Anke hala heke. I would like to call our Father, Reverend Nkumba, to spend a few moments to receive a token of love with Karbo Poho. লগতে আমাৰ লগত আছে আমাৰ উপস্থিত আছে আমাৰ পাষ্টাৰ গিলবাৰ্টন থেৰাং ৰংচুপি বিইচি তেওঁ অলপ সময় থিয় হ'ব কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰ লগত আছে আমাৰ ব্ৰাদাৰ আনন্দ ৰংহাং ৰংচুপি বিইচি তেখেত অলপ সময় উঠিব কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰপিছত আছে আমাৰ লগত ধৰম হানছে আমাৰ ব্ৰাদাৰ ধৰম হানছে তেওঁ বকলিয়াৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু কাৰ্বি পোহৰে আদৰণি জনাব